Atongoria aya a kiama kia DCP maugite ni ihinda ria kurora maundu maria mundu ekiire ikaria gicigo giki kia umbunge kia Mbeere North na kuriganirwo ni mutugo wa hau kabere wa gucagura mundu ni undu wa kiama kiria ari nakio. Maugite kiama kia DCP kiri na uhoti wa gwitiria kihitahitano-ini giki matari anyite mbaru makiregana na muhuhu wa mung'ethaniro guturanirwo na kunyita mbaru muhuraniri wa kiama kia DP. Wa vyama za upinzani hakuna vile itakuwa eti sisi kandidati wetu bwana Mbowe ataachia mtu kiti. Mbowe yako kwa kinyang'anyiro ya kiti ya Mbeere North na hapana uwezekano eti utakuwa na mazungumzo. Mazungumzo ni kwa mwananchi. Mwananchi ndiye anaamua. Ya guoya mambiriria kuga ati njemanirie na andu a UDA na acemania na andu a ciama ciingi ningienda mbuge gutiri mundu njemanitie nake nie ndai na kiama giakwa kia DCP na mamenye ndeto icio cionthe maragwa cia gucemania na andu aria engi itira mucingwa nayo uriku. Oho makimenereria thirikari iria iri utongori-ini wa Kenya Kwanza makiuga gutiri undu imekiire kuria morotete kiama kia UDA makiuga ni kirahingisha aikia kura a gicigo giki. Na UDA waache kududanganya. Sababu hata hiyo mtu wamesimamisha pale, sijui ameenda kanisa mara ngapi, hata sijui kama anajua mlango ya kanisa. Ya pili, ajue anadanganya wananchi. Anadanganya wananchi nini? Liarete manifesto yenye inaonyesha. Mahinyiriria matigocoka na thutha mihango-ini ya gwethana na giturwa kia umbunge kia Mbeere North makiuria mung'ethaniro kumanyita mbaru indi tio manyite kiama kingi mbaru kihitahitano-ini giki. Naunga mkono 100% kushikana kwa opposition, lakini katika hii kinyang'anyiro ya Mbeere North tunauliza wale partners wetu chama ya DP na hizo chama zingine pia ni wote wakuje tuungane sisi wote ndio tuunge mkono candidate wetu wa DCP. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ritwa rĩakwa nĩ Ikua Wamboshi.